profesionalni trening sa najboljim trenerom u gradu. On trenira GNK Dinamo, to jest gradski nogometni klub Dinamo i penismen klub, ok. Ali to penismen klub čak i ne postoji, to on je izmislio. Čap! Knife party! Čekaj, danas vježbamo kako ćete vi postati profesionalni nogometaši. Jel to svima jasno? Da! Prvo, kako se pozdravlja kad trener uđe, molim vas? Dobar dan, pičko menu! Može i tako. Ovako, prvo, kako ćemo preći? Maknite se, ja ću vam pokazati. Makni se! Ovako se kako ćemo preći. Penismen! Okej. Od vas očekujem da ćete pogoditi. Mogu ja prvi trener? Može. To, gdje se Danielić? Hvala vam trener. Ne govorite svoje ime i prezime. Za poštovanje! I kao prvo, trener se upravo sprdi. Piša mi se! Pogledajte kako će ovoga guzicu svoju. Okej. Kažite predstavu. Okej. Možem ga trest malo. Ajde. Kuzma. A on ti čoga guzicu. Davide. Molim. Ti si prvi. Hvala vam te. On se ne zove David. On se zove penismen. Ajde, kurac. Hvala ti Ja krasno. sam Kuzma kao prva. Ajde! Neću. To se tako mora uraditi. Jej! Pa bravo, sinko. Hvala vam. Ti si glup i pametan. Sad ja putam! Da nema smisla. Ajde pa. Jačan će mi. Uistinu, nema smisla. Ajde. David. Vida! Bravo, pa. Baš si pametan. Kakve veze pamet ima s nogometom? Pa, baš biti pametan, napraviš ovo. Ja sam pametan i ja znam da to nije ispravno. Ponovo! Ajde, ponovo. Ko se da to nije ispravno? Trener ko Moram ponovo. Ko ne voli? Materinu, ono. Ko? Ti si. Bravo si. Možete ovo. Bravo si, bravo. Čekaj, Baby, sexy. Ko si ima? Kamerman. Leon. Baby. Daj, koji ti je vrak? Svene, djača će vidjeti. O, koji ti je? Djača će vidjeti. Gađaš. Skinuo mi je gaći do gola. Svene, hoćeš li ti pogoditi? Da. Ajde. Svene. Vale. Rekao go. Svoje materi. Djači, da ti dole dure. Pa daj! Ajde. Svene. Izvoli. Tvoj je red. Kako bi Fijasko rekao, pucaj, pile to. I da, to je jako loše. Treba. Grečki! Ajde. Sada. Ujebote. Sada dečki dribling. Dajte Svrbi mi me loptu. guzica od ono. Dajte mi loptu. Sad je dribling. Daj loptu. Ajde, Svene, budi najzadnji đak i daj mi loptu. Kamerman ne smije da puca. Ovo je na HRT. Ovo je gaće. Daj. Sad je bilo kubik. Ova. Učimo tači šta sam vam rekao. Možemo penale. Leon. Span brani. Ja ću vam pokazati kako. Ja ću vam pokazati kako se. Jesi ga snimio? Span
Brand. Okej, Kamera! OPM! ti se napade. U redu. Ba! To je bilo profi, zar To ne? nije fair. Je, to je fair. To je jedino fair. Kad ja pucam, ja sam car. Sad kamerman puca, molim lepo. Sad kamerman. Car, deri se. Atre! Deri se. Are! Nema sad. Pazi ovo. Pare. Pare. 10 para. Ova stara baba mi je maćeha. Snimi je. Jej. Da tu gospodin Klještić, ukropi nam pare. Iako. A, jebam ti kurac. Ajde. Ti nemaš kurac. Još imamo 2 vježbe i završavamo HRT video. Ajde, ljudi. A kako se ti zoveš? Kuzma. A prezivaš? Kuzma. Znači ti si Kuzma. Da. Ne, sad će biti... A ko si ti treneru? Kako se zoveš? On je... Kako se zoveš? Ivan Robo Feminić. On je Ivan Rogina. Kaj ima rogu u tu glavu. Ajde. Kuzma, pa pucaš, dragi sinek. Je vidimo da pucam. Ovako kamerman puca, pogledajte. Ne kamerman. Kamera treba da ode na HRT. Mogu li... Brani! Eno tate! Nije to tate. Jel me nisi gađao? Grada! Kamerman je zakon. Daj, sve. Mogu li ponovno? Pa brani. Brani, a ne. A puta mi sve. Braniš na pamet. Kamerman. Ode tamo. Ajde, braniš na pamet. Ovako si brani. Trener, možda smo osnovu mogli, okej? Pa bravo, brate. Pustite i zagledajte. Kameran je bio stvarno gol. A bio gol. Da šut. Mogu li ponovno? Bravo, Pipćaš. Bravo sve, to je bila izveć. A bio gol. Sve je bio gol. Vasručo. Na kraju ova tutoriala. Dobar dan treneru, koliko još imamo vježbe za kraja? Čekaj. Ajmo sada, svi u isto vrijeme reći. Lajkajte i pretplatite se. 3, 4, sad. Lajkajte i pretplatite se! Prekini snimati!